12 سال سر کریزا نافخویی سوریه درباز دبن هیانها تو آسوین چارەسەریە لەسەر ئاستا نافخۆیی هەرێمی و نافدەوڵەتی نەهاتیە سەپاندن تەویگۆ بریارا جنێڤێ 22/4 داویە ساڵا 2015 de تەکەزی لەسەر شێوەیە چارەسەریە لە سووریە کرد لێ هەموو ئالیên پەیوەندیدار دیار dikin ku doza gelê Sûriyê nema mijareke serekeye li ser asta navdewletî li gorî encumana niştîmaniya Kurdî enekese got beşeke ji îtîlafa opozîsyona Sûriyê pirsgirêka gelê Sûriyê ji destê aliyên siyasiyên Sûrî derketiye. شورشا سوری پشتی قوناغا اشتیانه و قوناغا سیاسی و بانگاواج بو گوهردنان رژیم سوری به تبعی و گوهستین ربشا چکداری او یک صدام اندی کریزا سوری به تبعی و شورشا سوری بو کریزک نیف دولتی ج دست اپوزیسیون و ملت سوری و هر رژیم سوری درکت لآلیەکی din hin aliyên siyasiyên Sûrî duê baweriyê de nego ne rejîm ne jî opozîsyona Sûrî xwedî projeyeke çareseriyê ne partiyên di nava rêveberiya Xweser de got weke aliyên sêyemîn xwe didin nasîn diyar dikin got tevgera gelê Sûriyê ji çarçoveya aştiyane derketiye PYD tekez dike got ev şerrekî li ser desthilatdarê di navbera opozîsyonê û rejîmê de ye ne çareseriyeke demokratîk e. مخابن وقتی گراد به سرپیا بگمان پیوستیا سوری ایرو بگوهرتنک دموکراتیک هی جبر او سیستمی هی ایدی نما تیرا گلتی که لی حتی ها رژیم و عساس بجم د ذهنیت خود موقفین خبر دوامه هر وهات خوازه بهنک تسویاتین گو بهنک ولاتین ور چکی بهنک دولتین هرمی ر چکی و خریزه ولو درباسکی و گوهرتن و گوهرتن جید سوری ده نه کرن پشتی 12 سالان نقشه کنترلی لسوریه di nava sê hêzan de hatiye dabeşkirin 63 ji sedî jêr kontrola rejimê de ye 10 ji sedî jêr kontrola Tirkiye û hêzên çekdar yên girêdayî wê ne 25 ji sedî jêr kontrola hêzên Sûriya Demokratîk de ye li gorî amarên netewên yekbûyî ji destpêka krîza Sûriyê ve li seranserî Sûriyê nêzî 306,000 kes hatin kuştin 111,000 kes jî windan e هەروەها نێزی 6 ملیۆن کەس دەربەدەر بوونە لە گۆری راپۆرên netewên yekbûyî 90 ji sedî ji xelkên Sûriyê jêr asta birçîbûnê de dijîn neşxereya çareseriya krîza Sûriyê kilîtîk e li gorî aliyên siyasî pêwîst e aliyên navdewletî fişarê li ser rejîma û hêzên herêmî bikin û biryarên navdewletî jî bi cî bikin got tekane riya çareseriyê ye Zana Umer dengê Amerîka قامشلو